تماشاوان هجای وارباش هفته به دم استودیو روداوی لهولیری ایرو 22 مع 11 سه شنبه دل بخویندارا مبولتنه که میشه جوار پیشکشتم دست میکشم. ترکیه بارگاه سرکه یا هفبش یا هیزن امریکی و حسد بمباران کرد دو اندام هیزن هات آنتی ترور جیان خوشدستان سه بریندار بون امریکا و فرانسا ترکیه خواستن اپراسیونان راوستینه. Проведение контртеррористической операции после известного террористического سروک روسیا لسوری الکساندر لاورنتیف جروداوی را گوت وانج ترکیه خواستن ایرش پیک نینه لدجی روژ آوای کردستانی و پرسا کرد با آوایی که آشتیانه çare ser بکن. Fütursuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor. لی سروک ترکیه رجب طیب اردوغان دبیجا اوی اپراسیون خوال روژا و باشوری کردستانی بردوام بکن و اوگه نادن کسکی هف سروکا هادا پیجی گوت اک پارتی و مهپی به شر دست به kampanya هلبجارتنان کرد. Kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlatmış durumdadır. Türkiye bargaha Amerika و هفپیمانان و جهن سرکه ین فرماندارن حسده لحسکه توپاران کر لوی داره برپرسین امریکی دمینن و فرماندار گشتی حسده مظلوم عبدی جی پرانی هفدیتنین خواه لور چه دکه بارگاها کوهاتیه بمبا باران کرن ناوه استراحت الوزیره نزدیکی 5 کیلومتران دوری سینور ترکیه لور ناوندک هزین آنتی ترور یعنی هزین لدجی ترور هیا و بارگاه که سرکه یا اپراسیون هفبشت ناور حسده و امریکا ده ناوند راگاهاندن هزین سوریا دموکراتیک حسده گوت ایرو درونه که ترکیه بش امنی ناوند هفبش یا حسده و هزین هفپیمانان و امریکی لباکور حسکه بمبا باران کرد ده انجام ده دو شروانان جیان خوش دستان ناوی وانجی محمد خالده و منتصر بشیره سیجی بریندار بونه نها جوین و هفدیتنین برفره ده نافبرا حسده و هزین هف پیمانی ناف دولتی و امریکی دا جبو گوت بیشکرنا و اپراسیون ترکیه چیه بود ترکیه هروها ایرو هجمارک زوین پتروله لتربسپیه و هجمارک گندین کوبانی جبون باباران کر توپاران کر حتی نها زیانین وان ایرشان نهاتن زانین نت پرایس بردف که وزارت دروی امریکا جتر که دخوازه داوی لأپراسیونان بینه و جهسه دیجی خواست که روشه آلوستر نکه کاترینا کولونا وزیر دروی فرانسا جی داخویانی یک درباره و ایرشا ترکیه داده و خواست شر راوسته بردف که سروک روسیا دیمیتری پیسکوف جی خواست روش آرام ببه و گوت او ترکان وکه هف لسوری نافکرن لی ایرش و زیانه بگهینن حمو تشتی کل سوری هیا لعالیه دن ابو توفیق الداری کوردیناتور ارتش آزاد یا سوری جروداوی را دویجه ترکیه کریزین خواه ناف خواه بوان ایرشان دخوازه وشیره و گروپ انچکتار این باکور سوری بریار خواه جه ترکیه دستیرن دوی لولین تانک و توپن ارتشا ترکیه لسر روش آوای کردستانه و باکور سوریه راستگرینه آتش او بوان توپان ببر دوامی نافچه انجودا تو باراندکن هرینو صبح روژا سشمه توپخانه ارتشا ترکیه چند پیگه لنافچه شیراوا شهبا و گندوارین کوبانیه کرن آرمانج ایریشن ترکیه کارودانین ناف دولتی لپای خوانین نیت پرایس بردف که وزارت دروی امریکای گوت پیوست تندوتویجین سوریه بین راگرتن امریکا هفغمه بو جانج دستانا خلق سویل لعراق و سوریه کاترین کولونا وزیر دروی فرانسای جی گوت بو مخابن اف نه کم جاره کو ام دبینن ترکیه ایریشان الولاتکی بیانی انجام داده هر جار مدلگرانیا خو نشاندایه و ما خوستیه ترکیه بهتر خوراگره
ابو توفیق الدێری کۆردیناتۆر ئارتێشا ئازاد ئا سووریدا شتۆرە مەدیایی ڕووداوێ ڕەگۆت ترکیە کریزên xwe yên navxwe bi van êrîşan dinixumîne. Ev tundutûjiya serbazî ya Tirkiye dike girêdayî rewşa wê ya navxwe ye. Her ku em ji hilbijartinên Tirkiye nêzik bibin, em ê vê tundutûjiyê bibînin. Mebesta vê tundutûjiyê hinardekirina krîzên navxweyên Tirkiye ne ku sedema wan partiya AKP û tîma siyasî ye û her wiha şikestina aborî û siyasî. Derbarê daxuyaniyên grûpên çekdar ên girêdayî Tirkiye ku ew amade ne êrîşî navçeyên Hesedê bikin, Elderî got biryara grûpên li bakurê Sûriyê ji Tirkiye bixweya. Derbarê grûpên Bakur, ew milîsên ser bi Tirkiye ve ne. Ew ne grûpên şoreşê ne. Tirkan artêşa niştîmanî çêkirin û grûpên din jî weke Hemzat û Emşat û niha ew fermanê didin wan wan dimeşînin. Lewma em dûr nabînin û helwesta van grûpan jiya Tirkiye necuda ye. Li gorî amarên herînû, di encama bombebaran û topbarana Tirkiye de bo ser Rojavayê Kurdistanê û bakurê Sûriyê 37 kesan canê xwe ji dest dane û 33 kesên din jî birîndar bûne. Hüseyin Umar, Rûdaw.